بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا دوی صحبت خدا امی عقیده ایمانی بخوینن جبونا گو زحف دریج نبیجی تشتی گوت کتاب ده یاسکری ازی وی بخوینن. بسم الله الرحمن الرحيم. تو بزان ركن إسلامي بينجن. ركن أول كلمة شهادتها. كلمة شهادتها أبا أشهد ددم بدفي خوا يقين دكم بقلب خوا أن لا إله نين تم معبودي بالحق تكسي مهجوار عبادتك لايق عبادت بن تنن إلا الله جغيري ويزاتي كاكي إيباقجي بمثل أزلية جبري بهيا أبدية حتى يهبي حيرين د تفكر ويدا همي مخلوق نابي وي الله معبودي بالحق هر أوا هينا وي بويا هينا همي مخلوقان بويا يعني هبونا خدا بخدايا وهبونا همي مخلوقا جي بخدايا خدا دهبونا خدا حوجي تكسينينا لمخلوقات حوجي خدانا خالق وحاكم همي مخلوقايا همي عالم محتاج وينا أو محتاج كسينينا فعلك مختارة تشتات كيب كيفا خويا بيجهو بمكانا لهر دري حاضرة جروح نزيكتري مروفايا تيدا هنا هندي صفات كمالي جي صفات دوي حفت صفات جي قديما صفات كماليش خدارة هنا حفت جوان صفات قديما اوان صفتا افن حياتا علما إرادة قدرتا بهستنا ديتنا تكلما يعني خبردانا اف صفت خدا ازلين جبري بهنا ابدين حتى يهبين جزات خدا نافقتهم پاک خداش همي عيبو كماسيا واشهد ددم حقيقة محمد عربية قريشية هاشمية چاورشا برهو کشایا آنی گشا شکل وی سوروس بیا نورانیا شفاف وقعینیا دروی ویدا درو دنیا خویاد کن محبوب ترج همی اولاد آدم پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجناوی تمام بجنا پیغمبر تام بو نکن بو ندرج بو نضعیف بو نقلو بو بجنا پیغمبر لبهاتی بو چونکو هستای پیغمبر خدا بو لبرطاف دسکنی سهاوی ند عردی پیغمبر علیه السلام لمکه ولدیا لور بو پیغمبر لمدینه وفات بو لور بشارتنا پیغمبر علیه السلام میلادی 571 دا لمکه خدا دایا وقتی یاشی بو چل رب عالمي وحي جير الشيان كرا پیغمبر 13 سالا لمكه دعوة پیغمبرتية كير رسالتا خوا شخل كير قوت پشترا هجرتي مدينة كير 10 سالا المدينة جي پیغمبرتي كير والمدينة وفات كير پیغمبر 53 سالا لمكه مايا 10 سالا المدينة مايا المدينة وفات بوا قبرا پیغمبر المدينة ناوی باوی عبدالله کوری عبدالمطلب کوری هاشم کوری عبدالمناف کوری قصی کوری کلاب کوری مرا کوری کعب کوری لؤی کوری غالب کوری فهر کوری مالک کوری نضر کوری کنان کوری خزیم کوری مدرك كوري إلياس كوري مضير كوري نزار كوري معد كوري عدنانا إلى آخره حتى بقه بابما آدم عليه السلام ناوي ديا پیغمبر ما آمينيا كچا وهبه زهريا ناوي ديا ويا شير حليمش قبيلة بني سعدية رسول الله عليه الصلاة والسلام قاصد خديا لسر حمي جنو إنسانا قوريا حق نشاني وان بدي داكو حكم خدي بجه بينن
رکنê di duwa kirina li mêja ferda yanî rojê 5 wext mihol mêj bike. Ruknê sisiya girtina rojiya Remezanê ya. Ruknê çara dana zekatê ya. Ruknê pênca heca eger malê mihû hebe manî tu nebe. Tu bizan ruknê îmanê şeş in. Ruknê ewel baweriya bi Xuda Teala ya. Gozatekî pak a. Bê misla her wekî me gotî. Ruknê duwa baweriya bi melaîketê Xudê ne. Go cewherin, nûranîna, cismê letîfin, ew jî mexlûqê Xudê ne. Pakin bi fermana Xudê ji xewê, ji xwarinê, ji hindî mexlûqan pêva pir zêdetir in. Ji hindî mexlûqa heta qitrê baranê, we pelkê dara, we tayê giya, her yekî melaîketek li ser musalet kiriya. Bi emrê Xudê tasarrufatê tê didikin. Kesba wan daîm taata. Ji her heft tabaqatê asîmanan cihê pêk kînînin ku melek tê de tune bê. Hinek ji melaîketa daîm di rikûعê de ne. Hinek daîm di sucûdê de ne. Hinek xerq bûna di şuhûd û cemala Xudê de. Kesek ji alemê nîna ne ji Adem yek li ser milê rastê xeyra dinivîsê navê wî Reqîba. Yek li ser milê çepê şeran dinivîsê navê wî Atîda. Yani di melaîket li ser milê her kesî hena, yek jê Reqîba, yek jî Atîda. Reqîb li ser milê rastê ya xeyra dinivîsê, Atîb li ser milê çepê ya şera dinivîsê. Di qebrê de Münker û Nekîr sualê ji miho dikin. Ridwan li ber deriyê cennetê ya, Malik li ber deriyê cehennemê ya. Cebraîl aleyhisselam wehî aniye ji bo hemû pêxemberan. İsrafîl nefxa sûrê desta de ya. Yani İsrafîl di cara pif dike sûrê, carekê pif dike sûrê însan hemû dimirin, cara duwa pif dike sûrê însan hemû sax dibin. Mikaîl hukmê dexl û danê desta de ya. Azraîl qebda ruhan di desta de ya. Hemeletul arş yek û arşê Xuda dihilgirin niha çarin, di qiyametê de wê bibin heşt. Muqerrebîn nêzîkî dergahê Xuda ne. Kerûbîn melekê ezabê ne. Rewhaniyan melekê rehmetê ne. Ruknê sisiya baweriya bi kitabê Xudê ne. Sed sihûfin çar kitabin. Ji sedan 10 sihûf nazil bûne ji bo Adem aleyhisselam. 10 ji bo İbrahîm. 3 ji bo İdrîs. 5 ji bo Şîs. Tewrat ji bona Musa aleyhisselam. Zebûr ji bona Dawud aleyhisselam. İncîl ji bona İsa aleyhisselam. Qur'an ji bona pêxemberê rehmetê, pêxemberê ins û cina ji bona Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bi Qur'anê hukmê van kitabê dî betal bûna, hukmê Qur'anê û xwendina Qur'anê baqiya heta axir zamanê. Ruknê çaran baweriya pêxemberan e. Her zamanekî Xuda insanekî pak kiriya ji guneha. Yani her zamanekî Xuda insanek ji guneha paqiş kiriya. Ji xelqê wî zamanî ji bo xwe kiriye pêxember. Mucizat dane wan. Kesekî beraberiya wan bi mucizat nînin. 124,000 pêxember rabûne. Ulul azmê wan yani mezintirê wan 5 in. Ulul azm yek û di da'wa pêxembertiyê de gelekî izziyet dîtina. Miletê wî zamanî zilm li wa kiriya, neheqî li wa kiriya, heqaret li wa kiriya û wa jî tehemmül kiriya, dev ji vê da'wa pêxembertiyê neberdana. Ulul azmê wan 5 in. Yek jê Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yê duwa İbrahîm aleyhisselam. Yê siya Musa aleyhisselam. Yê çara İsa aleyhisselam. Yê pênca Nuh aleyhisselam. Pêxemberê Xudan ummet jî 313 in. 313 pêxember ummetê wa hene. Meşhûr yek û meşhûrin jî 3 in. Yek jê Adem, Şîs, İdrîs, Nuh, Salih, Hud, İbrahîm, Lut, İsmaîl,
يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون خضر يوشع إلياس اليساع ذو الكفل شمعون أشمويل يونس داود سليمان زكريا يحيى عزير عيسى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ركن پنجان باوريا بقيامته هرچی پیغمبر مگوتی جنشان قیامت هر وکی ظاهربون مهدی ورابون دجال ونازلبون عيسى وحزت عيسى وري ودابة الأرض ويأجوج وماجوج وزيدبون فسق وفجور وخيانته فاسقتي زيدبي ظلم زيدبي خاينتي زيدبي هم هرچی واقع ببدج وقعت حشره يعني علامة قيامته هر وكي هربونا جياي هوربن كركربونا آسمانا آسمان قل دواببن ورجهابونا هسترا ستيرك ورنخواري وبنوربونا روج هيبا وغير وان حمي حق بيشك يبقومن مخلوق يرابن هرنجم هاف يچنا أردا شامي كاغدا خير وشران دي بدن دستيوان تعمل بحساب نابن سؤال عملا جوان يوري كرين بشهيني يعني بميزيني يورنك أو عمل يئينك شاندن تعمل بجزاء نابي جزاء تمام عملي هيا يعني جزاء عملي قنجي مكافاتا جزاء عملي نباشي عذابا تعمل بجزاء نابي بفرمانا خودي پرا سيراتي دين نسر جهنمي كسي جهنمي يبكمن آگردا يه جنتي يش پرا سراتي ببورين بچ نسر حودي كوسري شفاعتا مسلمانا وي بكن پیغمبرو مشايخو صلحا مسلمان نامنن أبد جهنمي دا جهنما 7 طبقن لبن عرضية جنت 8 طبقن لسر آسمانايا ركن الششا باوريا بخده وخير وشر بتقدير خدينا حمي حركة وعمل مخلوقان جأزل دا نفيسينا جأول حتى آخر هرچی واقع ببت ده موافقه ویچته نویسی بت مخلوق سبب عمل اختیاریه هر وکی آگر سبب جبو شوطاندنه يعني رب عالمي ازل دا زاني بو انسان چه بکن و یاس کریا وقت انسان هاتنا دنیای او جي عملي خود کن اب عملي گود کن لگوری وی عملي گو خدا دلوح المحفوظ دا یاس کریا چونکو خدا بعلم خوی دوامی بعلم خوی بيصون زاني بو گوا انسانا سربست برده يه چه بکن لگوری ولو یاس کریا رب عالمي دفترا عمل ما جيالي راستي ببدي ما وما بسر پرا صراتي درباس بكي ببي سر حوضي كوسري بن بيرقا پیغمبر عليه السلام دا و د جنت دا ما برؤيتا خوا برازيبونا خوا مكافات بكي خبردانا ما داوي حمد جربي عالمي ربي